Sangpi muning tipi la pen semion terang atau mapha nep ingnang pontang. Southern Range Keroni arlo kanghua thengpi kenep long. BJP Socheng Mondal Committee pen executive ame kapidapon. Aprangsi kadokawe kat news ke langara dona pantame kardama pajeriklom. Tang tipini abiotang ton pen arjui tha. Sangpi muning tipi la pen semion terang atum kiduk der arara tumalong pen vorengang hoi nang pipo pa men pen tangka ken. La pen entry tax gate long lupa men pen tangka ken pu pen dipu police station along lam hoi pidam lo. BJP claim bangphi muning tipi la pen semion terang atuma phang sadhin kiling la pen ari sanghwa tum dipu police station along lam hoi kipidam ateng pen kidam tang aru niphain kora priya ni Sangpi muning tipi la pen semion terang atuma phan rai komasai kya tum nap ingnang pongsi patowea jo dipu police station along si bi koklo কিহৰ কাৰণে আনিছে আপোনাক কিহৰ কাৰণে আনিছে বাইদেউ কিহৰ কাৰণে আনিছে বাইদেউ বাইদেউ আপুনি অকলে নেকি কিহৰ কাৰণে আনিছে লগৰ ফচি আছে কিহৰ কাৰণে আনিছে ফচি আছে লগাই না Vorengang hoi amen pen tangka ken la pen entry tax gate long lo pu amen pen kiduk der arara atuma phang tong thuisi tangka ken polam ki klang der phi sangpi muning tipia phan BJP is Karbi long district along Kisan Morcha district Kongtun bangphi ar pu pen pasang pongpu rara phan pajathang ponglo Kedamtang aru niphain kora player ni sangpi muning tipi la pen semion terang atuma phan sadhin kiling la pen ari sanghwa tum dipu police station along lamhoi kipida mateng pen rai komasai kya tum nap ingnang ponde rapi pini aru niphain kora pho arni dipu police station along pen court along am sangpi muning tipi la pen semion terang atuma phan rai komasai kya tum kipona ho sangpi muning tipi pen kaninja lamthi arju iksina নাই এইবিলাক সব পইচাই দিয়া হৈছে আপোনাক পইচাইছে নেকি পইচাই দিছে ইমান ডাঙৰ মানুহবিলাক মোক পইচাই দিয়া নয়তো কি কথা মোৰ নিচিনা মানুহ লাগে মোক এৰেষ্ট কৰিছা নেকি মোৰ আৰু সব বাচ্চা আছে তাক এৰি পেলাই এতিয়া মোক কোৰ্টত পঠাই আছে এইকাৰণে সবক এৰেষ্ট কৰিব লাগিব যিমানটো মোক কিবা কৰিছে মই এতিয়া কোনে পইচাইছে বাইদেউ কোনে পইচাইছে আপোনাৰ পঠাই আছে এইকাৰণে সবক এৰেষ্ট কৰিব লাগিব যিমানটো মোক কিবা কৰিছে আপোনাক কোনে পইচাইছে বাইদেউ বাইদেউ আপোনাক কোনে পইচাইছে বাইদেউ কোনে পইচাইছে কোনে পইচাইছে আপুনি কোনে Sadhin kiling pen sangpi muning tipi pen semion terang atuma phang lamhoi kipia teng pen Dipu police station along case number 57/23 section 406/420/34 IPC aron pen pabon ponsi case register ponopusi Dipu police station OC pen pherang ketama phan than pachini 11:30 আমি কমপ্লেইন পাইছোঁ Sadhin killing বুলিটিয়ম তারপর আসলে সৌরাঘাট এলাকাত তো এটা দুজন সিমন টেরাং আৰু একজনী মৌনিং টিপি মানে কম্পিউটাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল দুজন পৰ্টকে দিছিলে এইটো ৰিগাৰ্ডিং আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ ৰাইট ডিপু কেছ কেছ নাম্বাৰ 56/23 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 406 420 আৰু 34 IPC এটা তেওঁলোকক জেললৈ পঠোৱা হ'ল নেকি বৰ্তমান তেওঁলোক এতিয়া পৰত আমি পঠাই দিছোঁ আৰু ৰিমাণ্ডত ল'ব কি কাৰণে কেছটো দিছিলে এইটো কি আমাৰ কেছটো কি কৰিছিলে এই দুজন ওপৰত কেছ দিছে আৰু 2020 পৰা 23 লৈকে এই দুজন মানুহ
দুজন মানুহ এইটো কমপ্লেইনৰ পৰা আৰু কমপ্লেইনৰ লগত কিছুমান ভিক্টিম আছে 3জন আৰু বেলেগ আছে তেনেকুৱা পইচা সেইখিনি বৰ্তমান লোক পাম কিন্তু এই 4জন ওপৰৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা কালেকশ্যন কৰিছে কালেকশ্যন মানে কিছুমান জবছ কাৰণে কাউন্সিল আণ্ডাৰত চাকৰি প্লাছ কিছুমান আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত এণ্ট্ৰি টেক্স গেট আছে এণ্ট্ৰি টেক্স গেটত কিছুমান এপইণ্টমেণ্ট দি তেনেকুৱা সৰু সৰু কিবা কাৰণে নিজৰ পৰা পইচা লৈছে বৰ্তমান ৰিজাল্ট ইনকামতে 1,79,70,000 কালেকশ্যন কৰিছোঁ বুলি আমি ৰিজাল্ট পাইছোঁ এই মানুহজনী যিজন মূল ইউটিপি আৰু এই চেমিয়ন তেৰাং এই দুজনে কিবা কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ CMৰ নাম লৈ বা MLAৰ নাম লৈ তেনেকৈ পইচাবিলাক কালেকশ্যন কৰিছিলে আমি জানো মতে এনেকুৱা হৈছে কাৰণ কিন্তু অফিচিয়েলৰ পৰা তেওঁলোকে একো গম নাপায় ইটছ ট'টেলি ফেক ফল্ছ বুলি কৈছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানে মানুহবিলাক ফ্ৰড কৰিবৰ কাৰণে ইণ্টেনশ্যন কৰি এইটো বস্তুটো কৰিছে ইহঁতৰ লগত আৰু থাকিব পাৰে নেকি তেনেকুৱা মানুহ এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যনত এইটো ওলাই যাব এইটো বৰ্তমান আমি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ বৰ্তমান হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে ইনভেষ্টিগেশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে ইনভেষ্টিগেশ্যনত কিবা এটা ওলাই যাব পাৰে আপোনালোকে কেইদিনত বিচাৰিব ৰিমাণ্ডত আমি 3 দিন আমি বিচাৰিছোঁ ঘৰত কি বিচাৰে 2 দিন Nijang Karbi Anglong Kheroni Southern Range ka parlo lang chiting pen lang thada mangmalom aru niphaing kora plianing we ingnam raikama sai kya tum kanghwa theng pi ken abdun long abirta pherangke Edward Isopen birtana pali Kheroni Southern Range ingnam raikama sai kya tum amina sai ka chiklem poma pora ho ke plakta theng pi pleng tong tata mobile number AS31C 1152 ken abdun long Labang so theng pi kato kawe hitia long anam sikasturi sirkep kep ak doji pusi Ranger Harsing from Sapen Than Pachini Nildum I insers ake hai internal issue report ateng pensionilitum arnivang petroling dambam ateng siat tobetan nildum petroling damlo dambam hut lang sitting pen lang that amang matu kewang towar long laso gari setong log lo ang pre nilitum bang laso gari check mame log interrogation log mat thengpi do bang long log lo so thengpi bang nilitum gari pen the range office bang de lo ji 70 to 80 kg la andui thengpi bang labang B1 si puri pot lasi marketing dilo bang ta 60 to 70,000 la andui as nildum bang non official process bang claim bomlo official process tanglo bonde accurate plan ma kb do plan ma laso bhelu di la anga nildum tham tek non bang official process claim bomlo thank you bang siharu D1 class puri ya bangso tingpi agar kene bruna hot kang huwe ka bang kutum han net kusum sini dunong gitu laga niltum da sini lo latum da penakan information do laso information ateng si niltum gari bang pu bang bom lo pu bang sini lo si latum gari o koglang pore ingting sanga jo latum kat jolo latum pan bang neplong le delo ida non anda niltum bang laso komar gari ma pima mane inquiry bom niltum lo la inquiry der afir mane neplong pu bang niltum ta matha do ar ne begi Onat pensi so thing pike bang. Lang sitting natu pensi lang that natu ang bom. La so hutin dum tobar lang sini blo. TV amisam sabbaji mlom lang sitting road lo. Amat je information nang punang lo je sarata kunam thing pikari dambo na so road lo masin ditu ditu charge man toilo. Amase tu api pupu pachekom lo amar gari nang ala kepona arling tuma gom joko kamat tuma kajula gari bang tuarung tang bulang siting road lo amasi nitum na thing bang dak range long tuwe jo chandala amasi nona thing pe ji sab thaila lang thaila 120 piece siaro thing pi ma market below bang ke sono 60-70,000 dak dui
Anasi la sinan itu nang ating pikan na kisis hanang nang tum kiba bomlo sereti bomlo kahu tuman mangenol siwang ulang kahu tuman siwang ulang asi kahu tuman tan tum khobor pi bomlo asi tu kosone siwang ne khobor agom aglang ta Hamren Multi-Utility Building Conference Hall along Pini BJP Socheng Mandal Committee Executive America Paman Pana Birta Ferangke Hundor Kropen Birta Napoli Socheng Mandal Committee Amepu Lahore Kropen Kachipahem Pupon Amayalong Alhi Sarpuaman Pen MAC Hetsing Rongpar Chetongdun Mayalong Fishery Board Chairman Pritam Rongpi Socheng VDC Chairman Joy Singh Kro Lapen Arun Terang Pen Danglok Ong Dunga Songja Po Songja Piatum Mayalong Chetongdun Mayalong Socheng Constituency Angkang APS Tinalong ke claim ke dam nang ji lapen kaching thuramo asai ke reng ponang ja pothak kachathan kachimu patpo May juddet pen APS tin atuma phan MAC het sing rong phar pen sok achili thengthia chili jangmilian achili ku lapen sprayer hei hui katiki ara phan kapano ngapot kerona sai reng pon Homosti bangke lage mane ke boyarat se kacuti kiara tang se pumatasi dak long thong ke bhandame tum national rural land mission pen self group tin bhandame sika suring ko phop pilo la pen non bangke lang ni tum phanili VO purchasing si arong tin long dame VO CC pilo la so VO office ame ajha ka diming pupon la pen kang pu pedolang la pen na VO along tin ame alang li tum methang ke kong pachar jabya phanili lak phop tangka mane pipon non appear bangke nili kapong tin meeting mata main match ni pon athe non appear bangke toklang si kachi hung penak la se mok kachali anat thwa bang putin ko ting yir damda somar phan loka bachali ajia phan sinili chuniri lo lapen kiun ana bang nili namna beja kong ana bang nili samai kai da le kirap chitu duni basi kai da chong hong ding lo lapen sai katiki na tamenili kapaprang poni ma kapatiki poni chuniri pon lo athe le tomara da bangke mane daka bangke kacitiki bote sok thengthe lauyan chot la sepini same sok thengthe laben nempo hanjang achili ki ron pani ban mene pini Bangalore Autonomous Council Agriculture Department masi ron pon pini ba Tangten malam sopora phan birta mo ington iksenang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Dihena mopet puthot birta long wang thuik long Lakha Krepo Mahamaya MAC constituency ke parlo dongmuka krasinja klam auditorium holalong aru ni phain krapo arni Bharatiya Janata Party is Karbi anglong Mahamaya Mandal Committee pen patra piponsi Mandal executive meeting ame kang nipon Mahamaya Mandal Committee ame phu purno intipen me chari ponalong kongchun bang Deepak Sargyari pensi alhi kapachini la pen me ki phalam the than pachini lo Mahamaya Mandal Executive Meeting a Maya Long BJP song non an so se kapang tang thek job phang la pen song along ke claim ke dam ke mesen nangji la pen la an so se ke ot hip nangji la pen an parta non ki wangji ke le kalong ong dung vote pen ka chipai pon chia phan la bang so Maya Long cha than chimu patupon Maya Long aluhiaman pen Karbi Autonomous Council EM Lun Singh Teron Chetongdun Lapen Mahamaya Prabhari Dilip Ronghang VDC Chairman Rajesh Teron Dengao Town Committee Vice Chairman Mahamaya Mandal Vice Chairman Joy Singh Kro BLCC Chairman Biren Teron ex VDC Chairman Long Singh Tokbipen Danglok Ongdung Man Kedo Abang Puabang Pilapen BJP Song Claim Bangatum Maya Long Chetongdun Si RT Pidunno भारत माता की वंदे वंदे मुंशी तेरन जिंदाबाद डॉक्टर तुलिराम रहाय जिंदाबाद डॉक्टर तुलिराम रहाय
जिंदाबाद भगत सिंह बे जिंदाबाद भगत सिंह बे जिंदाबाद Aru ni phan kora pho arni nijang Karbi anglong dongkamukam taralangso BJP asahemalong nonapor jasemet barla botornang kile dog sai chotiki arara toma phan ku sprayer machine lapen malaria ki sopen kachpajok jia phan pura chiti marla lapen brek chamason he hui kirap kapajra sai kedeng Bangso kirap kapajra saya long jasemet barla botora long methang okpran ke mesen veljia phan chitimalan ake joy pen ron ponlo halapu jasemet ke boy da hemtun lutal yaw somala tuma phan kitab bohi kache thaba phan pura school bag he hu jitame hamran constituency Karbi Anglong Autonomous Council em Mongol Singh timung kapen kharateng pen akira pipazir pon Labangso kirap kapajir pona saya long DMB Nomination Commissioner lapen Sector in charge Darwin Bay Paul Hanse ex-vice chairman DMB Langsodo PS sector in charge Harmon Bay lapen kithe kedinga tomche tong dunsi ingsam jin pen kerabasa yang deng patun po Kita tang election lo itu di sibet tingkam cuaca joine itu ada kami mesti kita kailo itu nanti musahab akan kita hajo ni serang ni itu papar begitu guna atau berbuanta itu kan melihat sih lapor beritu cerong asih itu lapor ni aku cerong di video ini lo nah kayak itu kita tang ikrem dun ning email apa nih email pen income job untuk nakapot satu hego lagi kayak itu bilang lagi hormulo ati di pula itu lagi hormu putri utang bilang kok pakai halo itu kita tang election long itu cerah non itu malam langsung right itu mah surat yang itu tapi kadang lo itu meeting lo ini cek lah yang kalau dia cuma putih langsung sih lo main sa lo ngajar lo kita hai sa itu kantor lah kan dalam pet ating belum dia tu mabut kantor atau sedang pakai bukti punya kilom tujuh lo kalau kita si itu makanya election aku itu mabut pakai apa dia sudah Dan depinya birda bangla pansi kang tonik lo 2 mithak mi kurbang thu